Yung banan ngaji dami ko kung namay. Pero mapung mo maya soon may bihoti tiga hovale. Grolon kata lontol itu merta itu. Jadi ya canai catukat itu. Jadi ya memang ya rencana lontol sama bantan sama rejili lina yang gitu kalau yang kopolis itu kongko. Mereka barabaran itu tuh di sama lewang piang tuh. Sapu grolon. Itu kali gaya raone wa jodam. Cavine wa ati cuvine buah. Capong sekali tombo cau ujung sekali. Itu kita ngaji. Orma puno ma iteo ga sangen tau na le ngaji di sea empo ata pamble. Ni ga betul na bura ceki sende semata pamble. Di situ ya tu palong salah laku yang gerak pancing garing. Berita ite sangen tau na tarime elora one ne tembeo remea lontolino ho orma cebu cedak boleh kloke baca tara. Level ada pasenang tetang sangge da betia da tarang seperti da yang kecai dengan penyakit Indonesia. Terus hayang ke cara 90 tahun ini tiwa lele senantara mesi bidan murid dedek itu kita ngaji. Sehingga apa taya nanang di tegelang ke manga, apa taya ndai di tegelang ke cai, apa tanuk di taya ovalin yang sudah gelang ke dumpun. Ai lalu lambu bele pe di sini. Taranggo orite. Guru tegi bagula bokol short. Ngasa ngone mai tiana ngasa na corona. Guru ubas ngasa gular ngasa to alambules. Ngasa saya velar lamules taranggo reban ceko baklite camping saya. To ala memoras taranggo to ar kanalan. Oh tua. Yo, terima kasih ya Romandit ya. Ama. Hona maranga. Masana ron tanda jo. Saleman. Kami kurut saksi. Kurut pate yang bayi borok golon. Apa nih acara di dia? Kami masana ron kita. Saksi sama lain kurut pate yang bayi borok golon. Terima kasih ya Romandit. Yo, naging tende, naging orang juga kue kami ngasang mereka, rekan di tengah sana dema salamai tanda, ite puama, ini cai di sebau, ini kapung kali guna kali sih, udah cai di situ adalah memang kemana, ini nih sekarang, mana kami dari dua, dengan pulang di sana kelamaan, yo, anak kelamaan mulai. Maki de sempo ini baik dan orang kenal. Betar sempo amal, sempo. Ai baik kat kalian yang kasang la mulas ga. Lani aram lani lemanga, dong aku dungket dan dong ka taramangan ko ka. Ngasa di senara dong kat ga, ngasa betala. Lani lemanga ngasa la seranga beti naki. Og mangan naki wita. Og neng mangan ga. Ita ga cica, ini ya mangan. Ne lani ga. Permangan ngasang kau lain itu ada kapal pakai dia sepole diang neng kurang kilas mengasang kempo itu kali kan tas ngasang bela dite lama mulas ni amai kas neng ngasang buat tukang anak barang demi ngasang anak demi item puama ite kalau ngasang puakan gitu ngasang itu buat dia buat bela dite ngasang pojo atau yang pertama di yo anak lama mulas ai ho di cai anak kalau ini nggak sentuh aklam ikut kapal pun akar dari keruk untuk mau ngerobain tite ai ho tekor dia langsung masuk cai ngasang baru itu tuak damu kurang engkam di tekor nakar di tekor kapal di tekor ngasang lam itu ayah ini ngasang baru guru mau ngasang ngerobai guru mau tuh di pojok lam itu ho musim emang cepano guru tak ada tinggal kolas meu lesempo lah meu mulas meu puaka meu pamal tuh era makanan tuak Yo.
Terima kasih oleh Mayar Bandite nga sanga ndema. Awin iti saya minggu gawit waki nga sang anak diti lanta nga sang raja. Jadi nga sanga nakagkapu nga sang beka oleh May Sempo. Ay ano kumede naman. Yo. Bisa tanong. Wairum pojo. Ini Vaisya tarong. Becak bela nanong tebarbuan nito tanah. Tema mo po petsing anong gumede. Nantong. Tuloy. Bangin oleh ite nga sanga itang naki. Taramangan kabel namin nga sang belalay. Oleh kami cai. Nung kami kadang bog besar tere namin namay ko na may ulu kami. Kali bokong goleng na pisat ite. Kutsongko na santo body sempo at talagay kuro ba baru dano untuk nakisa. Kabe kami titi. Tema ciagut selani. Tema lewang koleng lamin pisa libadite yang kerlang. Oh kami cai. Bahu leng lami nga sampai lu kami sempo rantang babang ku bentang. Ay dano gumede lami te mo pecing lami nga sang ulun wai. Larang kabe itu saya. Itu kalau mak cemparan. Oh kami lalu tertiba itu. Oleh melejo nami. Musuh ayah kurnak nakal kapute deng mekar kempo dite. Ay dia acara dite kurtarak telas. Oleh kami saksi. Oleh beho oleh nakal kapu dite. Oleh tengah kolang lamia, mercepang lamia tengah kolang sempo. Dari nuri merah itu abang kita hitung sampai mga Itali agamita lagi tasik melakukan musenai darat mga yang ngasang bidang pitar umur ya curung ngasang bodoh kue poros ngasang bodoh ya bidang ngasang pitar kue mga sih juga sekarang gamba lantek sama ita itu kolet tua kamu. Ay yang saksi lami kita kelas di sempo. Pojo sampai aku atas cucu data poli benta lewa habis jari. Lebih kali kami gak saksi sama lain pada manuka cepang hidup dengan kolanga sempo. Tuher pembon kole lami ya amang. Kepo koba kole tuati koba basen manuka cepang hidup. Yo, terima kasih ya nak. Nggulani ngasang emas meu, bau gelangkis meu ngasang anak kata kain baik belau belau mulai. Oh ni TPK kior beorite, ni saya ngapan nih. Air yang dega gula ala kelas ngasang kempolite, sesuatu ni tega gula ada syukur ngasang gula bekal ngasang kampojo mana memang pojo anak kata ngas atas suara. Kiamal atau kiaka. Oli labang main ke labang peang becak nanti bela tu. Oli ini saya ngapa nih? Dari terima kasih. Yo, sangat sesuatu boleh ngasang kau dari mana kami ngasangan. Ayah, anak katanya lontot tedeng atau manga cama lama ko. Ayah hos ngasang cai di sekai lamai mulas. Gursu kita sama lain, saksi sama lain, gurada ngasang tigang kolam, ngasang CCKL, lame mulas. Ini tarang kolam. Oleh, gurtungku, aku ditambah ngasang revan, sekesar CCKL, lame mulas te. Dari itu ngasang kolam. Tombo kampung itu ngasang anak, atau ya, lele bocok dami. Oleh, hotok dami te. Revan cekabak di tengah sang anak wahide. Tuh ya, revan kanan hotuak. Tolong ke sini man. Rasa ma Yo, natanta rukong cekufok kapu peris.
Tiba salam yo. Yo. Udah senang naik. Pamanain kulami balik dia. Sampai dah naik alis tu kami ya. Mewa tada kami kulit. Itu ni tu kami syukur kami ya ni view. Jorin tu kau ayah mga tang rangat sampai dah asikai. Atau lebih kiri tadang salang mga tang rangat. Lalu tu opportunity kita ni. Cewek kita asikai lawa maya pulang mulus mga tang rangat. Jadi ya lepu cumbiang rangan nisan kita naik ayah bisa pulintang atau pulilang. Jadi ya mau putar kayak tombol lete hote kali ya hutang titio. Jadi rasa meras kita gitu. Ayah lana gua do kita bekal gua buat. Jadi ya kuliah kami rebang daku begitu tulisan ya anak waido, bantu tentu ini baru teruna. Hutang ngaruh. Yang mana ngaji kami kulit pun main. Orang mapung menemaya sohon mebi hoti tiga hovalen, grolon kata lontol itu kita itu. Jadi ya canai catukat itu. Jadi ya memang ya rencana lontol sama, bantan sama rejili lina yang gitu kalau yang kau polis tu kongko. Mereka barang-barang itu tu kalau sama lewang repiang tu, siapa yang grolon. Itu kali gaya Rao newa jodam, cavi newa ati cuvi newa, capongos kali tombo cau ujung sekali mo. Itu kita ngaji. Itu casalan kole. Namanya ngaji, aku saksi sama lain lamanya ada pentingkan kolan, namanya sikai keluarga ya atau ya lonto lawa desa Nucong Molas. Begitu kalau sana dasar kedua teman-teman itu bikin dulu. Orma kung nama iteo ga sangen tao nga lengaji di siya empo ata pamle ni bago to na bura go ceki sende semata pamle isi ko ya upalong salang laku yang gerak pancing garing beruta ite sangen tao nga tarime elora onene tembeo remea lonto lino ho poroma cebu cedak boleh kloke baca tar levele de pasenang tetang sangeda betia da tarang seperti dat yang kecai sama penyakit Indonesia. Terus hayang ke cara 90 tahun itu tiwa leles antara mesi bidan murid dedek itu kita ngaji di te raja tamangan lonto cama begitu kalau ngaji di empu atau pamre palong solar gani. Sehingga apa taya nanang di te gelang ke manga, apa taya ndai di te gelang ke cai, apa tanuk di te ovale ni soga gelang ke dumpun. Newa tada sekaya bobolon buka jadi ya orang musim pokoknya atau pamble itu nuk tiling tenang tiling negara mau mamul itu anak para votukan gitu kau pokoknya ini bagus teruna tadi mereka lontul ini kita isi kita kali ya apa namanya tabing atau manik agak bidang atau ya dia bodoh gak kita harus pintar dulu mau celo kami baik lah itu ngaji dalam namanya berbang kita ngaji asal sama lain ada penting angkolan na tanta acara lonto cama di tirian kilas pakadia isempo punga itu mai isempo jon gitu kalau sana ada empodo ini bagus terunasi itu kalau ada kesyukuran sesuatu itu lah tanta bekal buat itu kalau boite ona me vihoga sangen tahun itu ga kopilos turu kongko sana catuka raun ewa ju cabini aku cubini itu ya rufangwa jadi ya okulea tuak dami agak itu musik kulit tengah manuk kita olon kali itu tengah. Terima kasih banyak. Yo, adik lempo, dengan ide ngasar gua di sempo di sana, sange ngasar di sekai. Ayo de cai di sana kalau memang boleh itu yang asal kalau di sekai boleh ada ya kami teh kami darah mau boleh naik canggih sih kok boleh itu mempo kali ga ayah gusti kan kolan de melu sana kalau memang nggak sepuluh minggu deh gitu yo halan tersuan kole dah kau ya bang yo asam bing aku dading mai tamai kampojon ampo amal ampo akak gitu kalau sekarang itu mana mai sempo akak sempo amal mangane kamabalat ampuri sendiri
Mana may mabalat ko lekot na yung mga nasa baray ka buat tukay ni ba nga tarona, pas nga tarona. Yo. Araban dami nga sa po. Ay hoos. Nasa chay siya anak lame mulas. Ata kay mos me merega. Oli. Hey mos me merega. Merega. Hore la mea angkam kolerga. Tang goon. Nangorava dami nga sa mempo ti kaliga. Lamewe okay. Lami hoos ne ya kior kone lami hone lang kam. Tang goon. Rama dami po. Camping men. Oli. Guravan cekabaks. Mo jarujut ngasan siya anak dikte. Ravan camping gut angkam ngasan siya to adlamay. Guru mo ngasan robeng mo tanay putus siya orom ne kaya. Mondo pa ay kerlau orom gyal ko kala ay kerlau gyal pa ay kece itang ko oli ase ho tuak da. Ravan dikte camping siya anak itu angkam. Cek kita mo potong mo. Kami siap ke. Ya tahu mo pe. Lalu pulen sa isip ko Kaya anak lamanya sekali. Oh tua ka kami kita kaya baka dami kita ya. Baik na sungguh mga daya kan marang mare bola mo kasi dili kita de ko mai kita ka okay ya corona. Anak corona lang kita. Pakai bojo. Ay ko kata siya anak siya aman ko gata. Lite kan di satu bego to ge. Iya, anak kita amas kayak itu dia nana choge na ko. Hindi bila manda. Ay mi bana ka lu bara puli. Ay 20 tahun beko kena.